Biru Lor. Soy gigante de hierro. Soy gigante verdad. Sekarang kita ini di Bugangan. Ya, wes. Guys, kita day 0 ya. Kita langsung menuju Jawa Timur. Semoga perjalanan kita menyenangkan. Anjay. Until the break of dawn, life cannot go by the Suhu sangat panas guys di Jawa Timur. Berapa derajat? 33 loh. 35 ya. 35. Agak panas juga ya. Meleleh. Meleleh kita udah lama. Panas seperti hatinya Sino. Ya guys, kita sudah mulai prepare menuju lokasi ke Kediri. Gimana Mas? Perjalanan Surabaya ke Kediri kurang lebih 3 jam. Kita review di sana untuk tahu lokasinya. original prankster. Original, original prankster. Stop now, that's what the man say. You can do it. You know it smells like damn. Pagi semuanya udah pada ready ya Mas ya? Oke ya, siap ya. Minta kolaborasinya Mas ya. Kata-kata hari ini dong Mbak, buat kita semua ya. Semangat. Perlu itu semua wajib ya. Got no crystal ball. Bagaimana kita hari ini guys? Biar lebih semangat kata-katanya. Kita full body. And that Sancho that she's bound. Well, I'd pop a cap in Sancho and I'd slap. Mana Bung Chandra? Bagus. Menurut saya oke sih. But I really wanna say I can't define. Well, it's love that I lead. Oh, my soul will have to wait till I get back. Find a Hannah of my own. Daddy's gonna love one and all. I feel the break, and I gotta live it up. Oh yeah, well I swear. Oke guys, kita sudah di lokasi kedua di dam atau di list atau di air terjun mini Biru Lor ya. What I really wanna say, Indonesia banget. I can't define. Love, make it go. My soul will have to.
timing itu makan guys. Oke, jam makan guys. Pecel asli Jawa Timur. Ini bukan KW-KW, no Wonosobo. This is Jawa Timur. Karena di Jawa Timur panas kita perlu sunscreen dulu guys. Biar kayak anak-anak TikTok ya. TikTokers seleb. Walaupun Kita pakai cuff. walaupun ini. kita di belakang layar tapi tetap harus glowing. Fastlane, ayo endorse kami. Nivea. Lomba Anda belum diumumin Nivea. Dan guys, orang mana? Wenu Sabah sampai ke Kediri. Guys, kita di mana guys? Kita di Gunung Puluh. Ini pengalaman pertama kali seumur hidup. Bener-bener ini pakai surprise, ngeri Sumpah bapak coy. Oke, set. 1, 2, 3. Lewat terus. Deket mana nih? Deket mana nih? Kita masih jam abad marib ya. Kita langsung set daripada scene of the dalang of the Kediri. Yuk, wayahe wong luwe tampil. D2 masih pikirannya masih pada kosong guys, belum terisi. Disuruh ngopi, suruh berangkat. Suruh ngopi, suruh berangkat. Guys, kita lagi ngesot anak-anak, kita suruh jebur kembali ke air pada Rianza.
hampir senja. Golden hour. Hampir bungkus kita hari ini ya. Oke guys, kita sudah selesai produksi di desa Tirulor 123. Tirulor, go! Gak gue cerita lama